Niba uri mu bantu bakurikiranira hafi sinema nyarwanda, nta kuntu waba utazi uyu mugabo. Amazina ye bamwita Irunga Ronji, akaba umukinnyi wa filime wamenyekanye cyane mu bihe byatambutse ndetse na n'uyu munsi akaba akigaragaza. Abenshi bamutahira akazina ka Tukowote dore yuko ariko yamenyekanyeho nyuma yo gukina filime yitwa Bamenya series. Ariko se ko kuvuga ari ugutaruka, niki cyatumye uyu mugabo ageze imyaka 53 nta mafaranga abuze, ariko bikagira igihe kingana gutyo nta mukunzi arerekana? Ibi ngibi nibyo abenshi bibazaga mbere y'itariki 6 z'ukwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026, dore yuko aribwo hasohotse amafoto agaragaza uyu mugabo abenshi bari baramaze kwita umukambwe arimo aratera ivi. Abenshi mu banyarwanda baratunguwe, batangira kuvuga yuko ari amashusho ya filime yagiye gufatwa, ariko mu by'ukuri isaha n'umunota byari bigeze kugira ngo uyu mugabo wari umaze kumenyekana cyane akagera ku myaka 53 atarashaka umugore kugira ngo nayo yerekane umukunzi we. Ni munyemerere turebere hamwe icyatumye Tukowote ageze imyaka 53 atarashaka umugore, dore yuko kuva yamenyekana akagira gatubutse baje babimubaza inshuro nyinshi akabyitarutse. Mbahaye ikaze mwese Dive Quarantaine niko nitwa. Ubundi ibi byose bijya gutangira byatangiye mu mwaka w'1972 ku itariki 5 Kamena. Avuka yavukiye mu mujyi wa Rumbashi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi byose byatuwe n'amateka mu Rwanda rwari rwaranyuzemo. Uyu Tukowote niwe bucura mu muryango w'abana batandatu. Nyuma yari urugendo rutari rworoshye kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo maze baza gutura mu Rwanda mu karere ka Rusizi. Nk'abandi bana bose, Tukowote yize amashuri abanza, yiga amashuri yisumbuye, nuko atangira kwiga kaminuza ariko ntiyayirangiza. Ibi ngibi ntago byamuciye intege kubera yuko nyuma y'icyo gihe yaje kujya ibwota amasimbi mu gihugu cya Cameroon, nuko ajya gukomereza hamwe mu masomo ye, nyuma aza kugaruka mu Rwanda akaba ari naho abarizwa uyu munsi. Mu mwaka w'2008 nibwo yinjiye mu mwuga wa sinema nyarwanda. Iki gihe yatangiye gukina filime afite imyaka 36 y'amavuko. Uretse kuba yari yaravuye kure hashoboka, n'iki gihe agitangira gukina filime mu muryango we ntabwo wari umushyigikiye. Birumvikana neza yuko iki gihe sinema nyarwanda ntabwo yari yagatangiye gutanga umugati nk'uwo tubona uyu munsi. Uyu mugabo watangiriye kuri filime yitwa Igitambo, nyuma akaza kugenda akina n'izindi filime zigiye zitandukanye nk'iyitwa My Heart, The Bishop, Kariza wa Karisa ndetse n'izindi nyinshi. Gusa benshi muri twebwe twamumenyeye muri filime y'Abamenya. Imyaka 40 yari ihagije ku muntu wari warashatse amafaranga kuva mu mwaka w'2008 kuba yerekanye umukunzi. Ariko kuri Tukowote we siko byagenze, kuko yaragerageje imyaka 50 yose atarerekana uwo bazabana karamata. Gusa kera kabaye mu mwaka w'2021 yateguje abantu ubukwe, yaragiye gukorana n'ikizungerezi kiberaga mu birwa bya Seychelles. Gusa uyu mwaka kuri Tukowote ntago wagenze neza kubera yuko yari yateguje kurushingana nawe, byarangiye isosi yateguye iguyemo inshishi. Wakibaza uti byagenze gute? Yabajijwe icyatumye ubukwe bwe bupfa, yavuze yuko byatewe nuko bo bari bagiye kubana yari asanzwe mu birwa bya Seychelles. Yagize ati byapfuye kuko hari ibintu nagombaga kujya gukorera muri Seychelles birangira mbyanze. Ntabwo nari kwimukirayo, nta kintu nari kuzajya nkorayo, kandi ntabwo yari kuza i Kigali. Byaranze rero ndabireka mpitamo gushaka undi. Bidatinze Tukowote yatangiye kumenyesha yuko mu mpera z'umwaka w'2025 abantu bazatangira kubona ibimenyetso by'uko azashaka umugore. Kera kabaye ku myaka ya 53 Tukowote yambitse umukobwa impeta bitegura kurushinga. Ibi byabaye kuwa 6 Gashyantare umwaka w'2026. Nibwo Tukowote yasangije abamukurikirana amafoto yambika impeta iyi nkumi nyuma yuko bemeranyije kuzabana karamata.
uyu Tukowote yagaragaye ari mu kibuga cya golf, nyuma arapfukama ashyira hasi atera ivi maze asaba umukunzi we kuzamubera umugore, nawe arabyemera. Ese ko hari ayandi mazina y'abandi basore biganjemo abakora uyu mwuga wa sinema mu Rwanda, abenshi bakaba bafite amafaranga, imodoka nziza, inzu nziza, ariko nabo ibyo gushaka ntubibakoze? Ese twitege yuko ibyabo nabo bizarangira nk'uyu Tukowote, cyangwa amaherezo azahora ari yayandi? Ndabashimiye mwese. Dive Korante nje niko nitwa. Icyo mbifuriza ni ukugumana ubuzima buzima.